ste dneska v novo video, ki še danes novo video, kao što gledate po naslovu na video, to igrame Assetto Corsa. Ne vi mene ćete kupiti 2 evra, ko već jedna akcija od 20 evra na euro i pol 2. I da vidime danes kako je za igranje, da li je interes na ovo, da bi me dali mojme da driftujeme nekoj custom mapi, tada mojme da počneme nesu videoto. Ok, evo sme nije v Assetto Corsa, da zelo kljuga B2M. Da, ideme start. Okej. Da se nerviraj. Shifta ne možem da koristam menjaš, ne znam zašto. Samo gas i vrtenje. No, brzo mame. Yo. Ovo je brzo veno. Ama sam nekoj mapličevi da poslije da instaliram. Zlata, ja sakate! Otpavti mi se, ej. Daj sad da zemljim kako brzina. Koliko je ovo najmo prepirano? Dobro je da vozim. Lelelelej! Trebuie kaciga si se amortiță sakati. Iste šalti, ej. Ovo je novo brzo. Lel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 e, šo je ova be? Novo brzo, ej. 80-120, ajde. Ama no ulizgat. Jako je ama ulizgat no B2 šasaš. Zadnja bučna. Imate semki od tikva od zadnja bučna. Sad ne sam urifno, priznam. Prav pat imame se ja. Moja greška, izvinete. Imam i ušte prav pat. Ne se sekirajte, imam tu ušte da vozim. Абе, долу пише лепа тлява таблона. 214. No ulizgat! Dobra, ne možeš no ulizgat vidi. Italijanski tablici. Vidite italijani je. Sam da se drkam za nekoj, ama mi zabrkava nešto vala na pedalive. Da se nema driftanje, se nadolojme. Če da si za moc energija. Lelelelelelelele, što je ovo bre? Ovo je, hoću ovo ja nego ovo znam. Da, už mám se energia. No, this dog.
О, публика ме гледа. Ovo već беше удар. Чиста руска кожа. Сум свирил. Стан видите. Evo smo na početak oca. Per tutto avanza da montagna. Come glitchite. Toto гледачи од ова Асето Корса не е нешто, не знам, дури да најда некој трки оние што се вистина интересни со претицвење овона. Тоа че знам Асето Корса сева каде е интересно, не знам никак се игра, ништо се играт. Да оставите лайк, дисек, шер, субскрайб, па ние се гледаме во наредно видео. Поздрав!